Anggia mamari tetanggi muna dua kali itu di pasu-pasu di dibatasi dalam ini agak binopar ni nabi nubu semua dabo makarokal naso dabo rokal dabo ada pasal di Tuhan tamadi nasida naso tubuhan anak naso raka dabo tanaka perkarijuan ma di pasu-pasu di batama di pajumpa ko perkarijuan na dua katik nendo soang-songoni ka bahutuna ka di bata liam ka pasu-pasuna ibu-ibu magodangi marti dolo honana ki marti dolo boru tung roba amia ka tulang songon apa satu sobau na tulangu janganlah di gudang nain nana sate paria nah sudah indah pun nak posisi sakot ya dia sukso so dia minum sepasaton nabi pisau sepasaton puna sepasaton nabi tuamu langsung itu masih tu ada toki las marohani padamu dan boy manang di parton dia muna dihita saluluna asa sobaita Robertson Jabari. Dan kamu musik sobat. Soksongoni Jabar Juhud nama pihak-pihak asal pihak mabak aka panggawin pihak perora satya musalu raja nifa murun nami atau kasarulun nami ma sokata nila dua-dua pinatiko kujur madito vinitavia disiau mengalak kasalu raja nifa murun nami disima dapotan aka pada motan atau amak permusik nami tinahumul tio dakas nemi na tuhanuhata memang kodak si tio-tio las paduma kodak kasahara buat kamu tahun Brunei sebelum udok kami kata guna hingga tuan saluna kami di botok udok ke berekku saluna udok botok kami ia ulus si pasoton kami konoma Kalau bilang ada malaki kita penasaran lima ulus sampai tua di botok kami nos pada ulus pakirat main tu beri nami si David ada Paduahon tu beri nami Henry waktu baru nami Patuluhon tu beri nami Sirisda Mapaton tu beri nami Sepia kemudian Tupok Punani jadi maka kami kita teman guru di botokku yang diberekku salutna kalau disudi keluarga ni dari mami dan juga di alam Tuhan di son rohami bulan-bulan munal marga sirika lima di bulau saut-saut sarima tua di nekon bekas sadariok Sangiat madi betul tua kelas B pulau di batas Sarion siap memulai satu nama mencuri dan sedapit bere
kami tulang mula mau terus lapor urus nagajak urus rabu tuh ima warna urus kirap tuh bere asangkir kirap sengadau natusin jadi bebere como somat pamiang asangkir diulu tua tak sudi si pangidong akibere sof lima nang dibereku si Henry do di Buruk bere rumah todo kosong iroha asal ini do di Buruk sengkiat mania di budian ni bawa lima bayawan tubi rumah buru nami kelas besar tuata asangkiat situ buat anak situ buat buru kemudian nih lekok asangkiat martabat silas ngirwangong nang sude kamu keluarganya alam lain nang jumur hari berbeda sok semua lima dan diberi nami sedang di bawah dorunam di palumen tuata Tuhan mula saya matilodon anak kedua buru bayi kemudian di lain-lain sosok lima nang di Sibia keluarga tetap tidak nyangka somoni torpuni parlawani lain-lain alatan kasdo sama-sama si borong-borong berdua kita tinggal lasi masih orang nami tuh itu opung di El Panobur. Tani yang nami itu amat dan nomor 2 di Batam. Diari nama ngihuto. Hipas maho itu gajang bubur. Gonggong saluhut yang akomi. Nang di pahupunan. Naso dabok rokat. Semyang nami itu amat dan nomor 2 di Batam di Budian di lain nyong. Di Thomas Debata masyarakat di Tihan Waka Bahupunan yang merahas serutan naso dapat magabi untuk totong mengiru kami gomos tutup kami di Thomas magabi untuk kamu tuakan hari nama itu di bagai saktikior rajanya mangburu bonani sumut ado takasu wakami sada ulos na gajang asa gajang ma barita gabe gajang barita oras di Abu Sa'adu ulo si torok ragu tu torok nama pinoparmu itu tuan ka hari nama ihuton asa iya anak isi bulang-bulang amma itu akari nama ihuton ia borui nabui pangulaya ia dijoloi si partogi mai ia ditonga-tonga si harungguan dipuri takas mai si pai mau ima tadi yang elek-elek nami itu amat dan nomor 2 di Batam makmuna sabta bigodang ma iluluan sari matua natotong tari lui diparborkat ni lain nami naburjo nian bolong ipagat jam kata seolo beda tarilu alam itu puna di parlau ni layo disaluhut natiki akan nama saya dosa kepala dibaga sesadario bui tapatupa ulau ada kinalaho parsirangan ni tatoko nabakabaluhon lain nameo salilingon ni paihutihut doi ni paihutihut doi di tonga-tonga ni parsaurat di tonga-tonga ni punguani songot dia panggunahon muna songot dia pagkahenam muna ito ang kajampalan na lumaki bitano parserahan diberek ko si Gulto urokot na wala di siya na di kondisi ni berek pon jaga kondisi kesehatan asam dia rakas may iba inigas si tayo oleh debatado si lawat tua
saluhuk mahamu bere nami nak pahok tunak sudi kok parang ni parang lengon nami si rajoloan di parol Matutu. atau kasapakti maujur di tongan tapi ya diberek ko saluhuk na tu dia be amu mangalakka tontong ma dapot parsaulia Matutu. atau sahabat selalu tak kastino umai itu roti atau homai di rondang ni bulan di saluhuk pinopar nilai namio liling mahamu mangulu sahab ma tok tu pak forasa sahab ma nang tu pak gawia awak nak telo kotak atau ngamang klate kami asal hu pasahat kami ulus panggabi ulus pakirap terlumubi di berenami syakana sidapi agama mama nahobar tu sih. Segajang rabu asang kiat masuk mata debata sebut pinopang ni pargan lengon namanya mulai pertikir aku pasal kami matu kamu kerajaan yang ngomong Mula tema dia muna. Sosoni tulang nabi tabunan. Terus sudah rombongan. Mula tema pasarwa nabi itu muna. Anggia ma isulina tangiak teh. Nang rumah kita pasahat. Ima tu ya nakun nabi atau pasautum mama sudah puruk tak besar dia. Tak sudah tuh. Ima senhami burumuna nak besar dia siuran nabi. Lasma rohon muna Tuhan tak masuk kita. Soni mana kita asa terabot tulak tak. Suak semua ni kita oke. Apa pada kami? Di rumah kami lawan botol ulang kami. Bagaimana nomor tujuh?
tuk susaria bena di topi ni tau tu panomara siang kamu saluhut pinopar nilai namyo daung di kamu kamara Roma to silas ni roh Andok sahat nasulu takas sahat tunu betul waktu kupa saat tadi akan ulus tanggabi di kabere nami kita nyo nama tadi batame itu gabine mau saluhut na bere nami nak songoni saluhut raja ni para gandeng amang tadi nami nama lo asatinahu bual tiu takas mai binai tu panwada baik mamang studio ape homa tu hasatan perjulu bentuk mulai kami diulut ke apalagi juga sedikit ala diulo ari jela dipasdo tom hamu udah bertangga pada di bagi sedikit ina di persari dua ni lainani apala di bagi sedikit di son abang buru jom siap hula tasoi nado dohami pada satu turut berduka cita ima di paninggalun ni lainani naung sari badwon si donon nami tuhamuna diulot ta apala di bagi sedikit sehingga di tumpah situata di lian arinadingga di lian gabe pangalapan pasu-pasun di hamung nasa sututon terlumubina di pinoparna na tidak di jujumuna songon hula-hula persiat ima hutasoit nasian perhijangan do sude rombongan nami do buru do bere nami apakah di bawah sedikit salani si dorong nami tuhamu buru nami dohot hela nami apakah di bawah sedikit gomos samu martamia diamuna hagabion dohot akalan nasini ima dipagi duata napa morhaton nyon natutuo kuinganan pada dia dan pasti kenani gomos samu martamia apalagi do hela nami hundoro kami dohot tuburu nami pasal asas di bahasa Tuhan dihamu di tamiang nami apalagi di bawah sedikit hagabion 7 dan hari pe nungatung mengirim kami dihamuna alai di bagasa tikyo di tamiang nami di hatok mahamu di lilitian dormu buru nami do kena nami so somonima di hamu sudah keluarga apalagi di iwoto nami dalam kebuluhan nyo lain nami asa ma dalammu tujuh roba asa di mana mangalamoti sudah asa dong dongamu ima di namane renderoi nyon pinoparno asa boyho gejak umurmu jalan dilihat Tuhan debe angka pancamotan dorong angka pasu-pasunai Tuhan muna jadi dison perjongjong nami dihamu abang buru nami nasa yang subuton songon hula-hula persiat hubok kami do songon dalam kami yang nami bagi dulu tutuhani asal giat di panggiluan nami apalah di bagian setikyo di pasahan Tuhani Tuhan muna nasa subuton terlumui ma tuhela doho tuburu nami naso adong dobena nunga dening hupai memahami somot kia sinas gero hatta tu nali liam ni tu hatta jadi salani dalam kita yang nami hubok kami do ulus ima songon siang hula-hula pasiat jada tupe monotuk somot kia tenlo uluson nong adong do pangkateota dihamu ada yang nong guru nami jadi tagiluan nami tuan sehingga nak songon gajang diuroto barita horas barita gabe terlumu bima dihela dohon di buru nami 7 lesor marpinopar songon rabu lusur tutorok nama pinopar ni nyon hela nami do buru nami 7 lesor gomos hutan dan kami sehingga atau kamu buru do hela dilihat tuas di tongos Tuhan ima songon silas ni rohani kamu sihide do kami marga utasoi ani dihamu amang buru nami asal pasar tani nyon uluson
Ba radino. Gabi tu lah, kalau umma Kami tuhela do tuburu nami bekamu ma na hobba kusi. Pangan na kulang-kulang karena ibe kamu di pasanta butuhan kasi gudang madi hitaw hey matu Nah, menurut kita horas tuh hari. Horas. Tempat
Kemudian yang mengguru suaka arinan itu tujuan anak mengguru manusia. Minang di daerah nami. Sebab kata di Gagamio aku minang madu. Punya anak spesialnya akan mengguru. Dia kai. Arung bok kami di sana baru kuping. Yang mau kita sahabat akan mengguru. Kalau cupe nakau baru muna bibi amang gabe mali mula muna tuaka arina nengro bolo tupi pangano muna manggoru gabe na tu horas na mahamu tuaka arina nengro tas mang yuti makka manggoru tuwa kami di son ulo naga jang na apa kita orang pintar tanami lo na manggoru mangido tuwakai asa tu dia dia manggoru tuaka arina nengro asal mulu kata bertopi muna itu na manggoru ya kurang na manggoru dua masyarakat dua sakit dahulu dia perlu hasadan namang guru kamu pada mengadu dari mana nanti Maria jadi tikon yang roman yang lawan jalan lau pas aku kamu dah di mana rumah sana las marah raja semua kita jalan sebenarnya jalan hata na uli hata na dengan hata pasu-pasu na kinasa itu na dodong na to ari na iningan takas ma aku babu martomani jadi madu mengaku sekali kamang Korea dosi datang dong pajumpa kita di poguni halaman nami na marsiala maya katulang do na tulang dinaung ni ala ni tuhata sada ama ima bau kumunaon sa tonga ni keluarga ni tua nami ditang yang muna tu dalam nami mai gagasan asir tolong ni rohani di bata tu akadiki ni roh asada bot rihami tu soon ni kondisi tu juga binangan si opik mai na ni olga ni tarapunga sai ma di hamina lungun sai Roma kana uli tu akadiki ni roh matutu asa patur di pintu mena riong ape tu batu mama pasu-pasu nang pinasamuna apa yang itu para nami dua barsopon nami apon nami mai hop matong ari jabu matutu asa batu hari sapu pitu ni aso tuju mari sabbaru
Sai mari kapasu-pasu tu akatik kina pasu-pasu di batatu dan nami marhite-hite aka tangyakuna ang giat ma namita mamatu di bata jalon nami mai di bagasan asilo tolong ni rohani tuata so ni ba tulang atap pasu-pasu nang pangapun pasatani Tuhan na jadi tu soli be bertamu ma asa tau di pasatani ma tu keluarga nang soli tu biat Ardo di tulang pasaton manaruon nang tu ingana pasatan kami ima pungguan di sira jaluan suang songoni pilopan di sira jaluan nadong di surong korongan baik kamu musik na obat bisi
Dugi pinasahat manon tubunguan ina Jumat laho pasahaton hata tuga-tuga tutong-atong hata dugi pasatay manutu situa lingkungan inang guru sinurat laho pasahaton sosial siatong-atongan di Huria dugi daudu timanon ulautan. Mari dimahita 25. Nalau maau tunasonang digijang. Di surga tutu saya nasonang maau. Gog arsa. Saya dohot maho, saya tu surgo malau. Dohot ho. Saya dohot maho, saya tu surgo malau. Hari besok aku memang harus pemain Jumat. Besok kalau dia orang kami dah, selalu nama keluarga kami kewoto kami dia selalu nak, mampak kurang ini ruang mana. Kalau beda ida, aku yang merede aku kami nak Jumat. Ibu tidak berdoa kalau cumi udah dari tahun 2025 mon, kepada Lord Tama, ibu tu nabi, presiden Piton. Pas marwah muna, pas pasok mo at mahulog tali baka sa tigap, putim. Jolo sahali, tutuhan ta pardinggan basay, ano maray pasok diritan man sa luhod na pumomo ay libogo niya naman yun. Ima, di parmoding ni amang opo ni si Panodoli, pitikyon. Nang pitikyon man tapasidong, ari-ari ni amang nung abigudang aka hata apol-apol, hata togar-togar, aka hata paso, tuhango sa luhod ng keluarga, nung marujong mo ni amangon, alatakas do hupayutigod kami. Taniyang nami, siyan parhalado, ngandongan ni ama namiyon, opo ni si El Panodolion, isondo tim audit noay, dongan nasida mangula, ditong-atongan ni Huriatay. Nadohot si Tutuno hami marhabot ni Roha sa luhod na ruwas ni Huriatay dohot sudi ni tanyang nami to hamo sa luhod na kaya nakon na talumobi di ina nami opo ni Selpano Boro unang marisuang di patupa Huriatan somon sosyal molo marujong molo ni ruwas na pabuan na dohot si Tutuno marhabot ni Roha Huriay adong madipatupa so na sosyal tuhamuna alaniyo tikso sa dia peon inang opunisial pano las marohamuna macalon sude dohot keluarga pasu-pasu nituham macalon muna sa luhut na marhiti akatangian siyan sude na marholong ni Roha tuhamuna so ngoni mahata na buhay pasat hami tuhamu oras man ikon mati, ikon mago si Buki. Namagulo ikon mati,
asa tungdinggan musim. Daging odo gabe baki, jala ikodo malaki. Daging odo gabe baki, jala ikodo malaki. Asa sugut baki titu hasa ngapon nai. Asa sugut baki titu hasa Tuhan Yesus Kristus doh kuar di topi perbagia amin au doh hagehe doh tabuan di Tuhan Yesus na bangun doh gaduk na porsia dia adik pe mati jeladam mati be bana rodi seliling-liling amin yang ini yang maka menami anak keluarga besar si hidup nanti tinggal pengamuk kata mulung semuanya dari nama kebenaran apa itu harta memakulingi kita tempat ini yang tertuju atau syaukat di persirangan tadi bagian separuh pilih tabi senatar surat buku bersama Bikutul kita yang libas dalam solusi bersahatlah dalam wujud Allah telah aku sibar kesempatan patriot isi saat ini kemanginan sudut tahun dan napunata tangadong puasok tadi dirit sedih masuk di mata cuma itu nama sangat tahu tabirin suami kata tak segala hal berbeda nah dia rego buli bayi berminggu loh jangan berengong tidak ada sesuatu yang kurang namun berengong rupanya hirana nagali kurang kipas kau mui marni na kuhinya mau perpuli sambil memerdela kamu marhadiah sebola tapak kulingi beba Mareditas yang nomor 335. Lo asau asalau tu Yesusku tu nadau. Lo asau asalau tu Yesusku tu nadau. Ay malumun dorohaku mata poton de bataku asa dilabung naau asa dilabung naau. Lasni rohai di sini. Oh Jehovah, lebataku, rohaku, lasni rohai di sini, lasni rohai di sini. Amin. Mari kita siap. Holong tu rohani di mataku, holong rohan atau tunggiau. Holong
pas ba di kita tadi. Sana, sa tabay sana ni. Sana sa tula. Kamu boleh nahan pada kamu Nomor 330 ono. Sonang mamodom ho namartuai namaradian sian ulaoni. Sonang mamodom ho namartuai namaradian sian ulaoni. Nani ulamu dihajol maun jalan namangi huto tu surgo. Nani ulamu dihajol maun jalan namangi huto tu surgo. Terbet si hite siatano do parmulan di daging mulak mai gabetano. Alai Tuhan debata nama no paho. Doho Tuhan Yesus Kristus na paluako siya dosa. Doho to di parbadian nama Juho Tuhan uluan na surasuda. Ima mangaramoti orbuk ni bakem. Paimaro ari parpuri. Amin. Hehedo musei pamatakon sian tanomanon. Hehedo musei pamatakon sian tanomanon. Suang mangulu bahenon ni Tuhaku. Haleluya, haleluya. Suang mangulu bahenon ni Tuhanku. Haleluya, haleluya. Emar hite-hite Tuhani olak nyon. Olo ni nato di asa maradian nasida siya nakaulona. Ay namangi hutu nasida do akan na niula nasida. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo debata na punahami ro di sudengulu nami. Sa lehom mahiras ni roha di kami. Sa marlas ni roha kami pay mahun Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sa hatutangamu matodi nami dohok daging nami. Asaw nang lilu kami di ujung ni azal nami. Sa ilehon todi mi manugunugu kami. Asa di ramoti kami. Buluh-buluh sami rura ni linggoman ni hamatiani. Asima roham. Say pamasok mahami sogot tuhasonangan na sunding gani. Amen rap kita mangido di tangiang aliaman. Aliaman namin na di Banua Gijang. Saya beriang ang warung. Saya memahajamu, sama mengenalmu di tengah sana di Banua Gijang. Saya memahami sesuatu huluan siapa. Saya sama panas-panas. Dulu saya mau membaca sana. Yang kami tujuan tu pengunjungan, lalu menganas yang pengaruh. Lalu berpengaruh jauh, doa, di selatan saya ini. Amin. Sini rohani tu hata Yesus Kristus. Doh tolong ni rohani di bataan. Doh parsauran ni todi parbadiya ima. Madongani hamu salihina. Amin. Barete hitam. Dung sahat belakana Tuhan sonangani, Tuhan sonangani, Tuhan sonangani. Dung sahat belakana